In Kenya, your brand matters. That is why Trifena Mdhoni alihave kuhagi mti akatrend brand. That's why Sammy Boy alisaidia babake kupitia TikTok akatrend. That is not my point. My point is Sugar Boy made himself a brand. That is why that brand is feeding him right now. Juzi ametangaza kwamba ametoka Radio Maisha. Today anasema kwamba kuna baadhi ya radio stations ambapo anaitwa, yani anatakiwa. So far so good. Sugar Boy amesema kwamba 2 Swahili radio stations wamemuita, 1 vernacular radio station imemuita, 1 English radio station imemuita, 1 international radio station imemuita. Okay, tuchambue hizi radio ambazo zimemuita Sugar Boy. Now, I told you 2 Swahili radio station, 1 being Radio Milele, the other one akaifichia white kidogo, the vernacular one akaifichia white kidogo, the English one akasema kwamba ni Kiss 100, but the international one akasema kwamba ni Wasafi FM. And we all know that Wasafi FM is not found in Kenya. It's found in our neighbors, where Diamond Platnumz is the CEO of that radio Wasafi. I'm speaking of Tanzania. Okay, but there is this one radio station in Mombasa imemuita Sugar Boy, ikamwambia kwamba akikubali ombi lao la kujiunga na hiyo radio station atakuwa akilipwa 550,000. Now this is where my point comes in. Sugar Boy, the moment anaingia Radio Maisha, his first salary was 100,000. After 1 year, the salary increased. Alipokuwa akitoka Radio Maisha, amesema kwamba ametoka Radio Maisha akiwa anapata salary of 450,000, but now despite being paid that salary, sometimes hawakuwa wanalipwa, ama sometimes mshahara inachelewa. That's why, or that is one of the things made him to exit Radio Maisha. On top of that, Sugar Boy amesema kwamba Radio Maisha owes him more than 3 million cash money. Alipokuwa akiojiwa, Sugar Boy amesema kwamba despite Radio Maisha kuwa na pesa yake ambayo ni above 3 million, hata waharakisha na hata wawekea period of time ambayo watachukua kumlipa hiyo pesa, because Radio Maisha has been a home to Sugar Boy. Ndo imemlea from way back when he had nothing, from grass to grace. So hata iharakisha, hata waharakisha, anytime they feel like paying back the money, that is when they can do that. That is Sugar Boy, Sugar Buise. Okay, now ndo maana nikakwambia kwamba brand ambayo utatengeneza leo hii ndo pia itakutengeneza baadaye. The brand that you make today, it will feed you days in future. Sugar Boy made a brand, now is benefiting from that brand. Now, what is your brand? Which brand have you made so far so good? And I told you, in Kenya, it's your brand matters. Till next time, I'm Yona from Yona Reports. Keep on subscribing. Watch as many more videos in this YouTube account, as you also suggest on what to add, but also what to remove from this content.